apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, nawaw! Ne, agre-ring man ta cellphone mo, Mare Fatima. Di mulatan ikaskaso, Mare. Apay, asino nga minda di aya? Secret! Anya? Ay, kita mga nuinton madamdamakot. Mairan na ang agtawag no, adda ni madam. Saan mo day? Amuna no anya nga oras nga adda ni madam dito'y balay na. Ay, narigat mo't no maamuan ni madam nga ag-cellphone ka. Kabayatan ti pa nagtrabaho ta. Ang mga no isupay kit di ti pakaikatanta. Agkalma kalaang ka di, Mare. Saan ta may sagmak, takanayon mo't nga agan nadak. Ay, siguradum laeng sayang no saan amalpas ti kontrata ta. Kurang pay laeng ti urnong kuan niya. Wen ka di ka madanagan, tasyak ti makaamaw. Agkapi ka pa'y, Craig. Nagyamanak na lang. Ay, anya gaminan jay gagaram. Nana, awag ka din ni Fatima kada kayo. Kung stamot nga ta ni Jabrod. Ay, saan nga ro anak ka? Hindi na pa'y reply ang dagiti text ko kunkuan na. Oras siyak nga rod na lang. Medyo madanahagan akmateng. Ang mga nangkunak no dadakasan na pasamak ng kuanay jay. Eh, sapay lang kumaataawan na nakaw. Ay, adamo ka din ni Juday tamang kita kunkuan na ijay. Ayun, at da ni Mari Judith. May salayang tibusdan niya. Wan, Anya ka tano ipadas ko ti makisarita kin ni Pari Sareo. awan man. Tasarud-sudun na ni baka na no, kumusta mo ito ni Fatima ijay? Awan pa'y sa mo in pau-pau na akwarta para kadagiti ubay. Awan nga ro nanang. Tilaang tangdang ko tigas gastusin dagiti anak medyo pagadalan. Ay, sus, malala. Bagaan nagtaw, no, anya ti ibaga ni Saryukan kawan. No kasta? Saan nga mawawag ni bakit mo kin ka, pare Greg? Saan nga rod, pare? Uray, text, awan mo't lang. Isukit din ti may sa pagparparikuta kita. Ay nawaw, apay nga, ang mga noon pa yung paupuit na kwarta. At damat kiti kwarta kagasgastusan mi kadagiti ubeng, pare. Madanagan lang. Tadyak mo't din makontak ni bakit ko. Jak amon o kumusta mo't din ti kasasaad na ijay. Imawag ni bakit ko idilunens. No umawag tuman ni bakit mo. Kat salud-sudam no kumustamot ni bakit ko ijay, pare. Sige. Sigurado nga umawag tuman ng dayjay no day off na. Itiksnak no kasano pare. Tapno amumi mat. Uray ni nanang amin kat di na kuntakan. Kun pare, di ka matanagan. Tapa kumusta to ni bakit mo. Kan ibagak to kuntakan na ka. Ay na, agyaman aklaw na pare. Urayag na ito ha. Sapay la ko ma. Tagpariglamat ni bakit ko. Day of tainton bigat. Anya ti plano, Mare. Mapantamanan iti sigod a pagpapananta. Pasensya ka na, Mare. Ay, nawaw. Apay magpaspasensya ka matan. Awan mo't basol mo kanya ka. Ada nga min sa bali alakad ko inton bigat, Mare. Ay, kastaya, Mare. Apay, sa dino ti papanam. Basta adda, Mare. Kita, ang mga no adda mo ti ka-date mo dita, Di mo isuksukat nila kay mo. Tanay, kahasimot jay tao, Maray. Ay, nawaw. Ni Mari Fatima mo jay makikita kit entrance. Ada pa'y foreigner aka holding hands na. Na. Asino ngay nga taray jay? Nobyo ng samot. Ay. Madi, tikas tuya mapaspasamak. Ay, payapayak man.
kita na. Sigurado nga umasdig dayjay. Anya ti aramidam dito'y mall, Mari Judith. Ala, kaya't ko laang ti agmol, mare. Sika ngay, sino dyan ka holding hands mo? Foreigner mo't dayjay, mare. Gayam ko laang dayjay, Mari. Gayim mo? Kat na nakita ka sweet kayo. Ay, kwa, Mari. No anyaman tinakitam, aguli magkalatan. Tano saan, talaga adakas ka kanya. Anya? Nobyom dayjay anya. Ditakan. Agur-urayan tigayam ko. Mang restaurant kami pa, ita mabisbisin ka nun. Agsarita tanto inton malaw. Hello, lakay. Nasaya at mang, taymawag kan baka. Ala, pasensya kan ano nala daw. Nagmolak ngamin itay. Kawawid ko laang lakay. Okay lang bakit, mawatan ka. O kahit, kumusta mo't dagiti anak ta? Nasaya at damat, at dati di pagkadalan da. At dapay allowance da? At dapay, oray di ka pelang mangipaw ay ungayam. Kaduam ka din ni Mari Fatima dita. Wan? Saan pa'y nagaw-awid? Madanagan ngaminan ni Pari Grikin kwa na baka. Ha? Apay ka no? Tati na kanumot ngamin awagan nila kay na. Ay, kwa, lakay. Nasaya at latamat, di kasasaad ni Mari Fatima ditoy. Abay-am. Ibagaktukan kwa na, taawagan na nila kay na. Sige, agpakada akmot laeng, tagi na naakmot. Unay kan, Mari Fatima? Ay nawaw, apay manan. Awagan mo't piman nila kay mo Apay ni Greg. Ay, saan ka kanumutten nagparparik na kadakwada, Mare? Apay, tayjay ka di a foreigner ti makagapo. Di ka agsao akas tatawan ammo, Mare. Ala, siyak pa'y tawan mo na, Mare. Kano ata nakita kijimol? Awanan ti bibiyang mo. No anyaman tinakitam, aguli magkalaeng. Nay, kita Mare. Amangan no inton madamdamakit awan to ti maawidam a pamilyam ije Pilipinas. Ay, basta siya, naragsakak iti aramidek. Naragsakak iti biyag ko. Kumusta kay Pari Saryo? At dadamag mo kinibakit ko. No kumusta mo't nga tan, ije balasiw tao. Nasaya at kanumot ti kasasaad na ijay kunan ni bakit ko parang. Apay nga rin asaan yung umuawag. Dahita ti jakon sinaludsod kin ni bakit ka. Aginanakon, kunanam ngamin at agos. Hindi ka matanagan parang. Ibaganan to kano kan Fatima, ta umawag kan ka. Ay na, agyaman na klaunay pare. Awan anyaman na pare. Barang umawag tumot ni bakit mo Uwan nga rin pare, kailiw kumutin ni bakit ko. Uray dagiti umbing, sang kadamag dati inada. Di ba alay, makatawon laengan kat malpasan di kontrada ta pare. Agawid ang taon. Agyaman naktaimay kayo dito ospital nanang. Apay, anyat na pasamak ay Greg. Nanang, masapo lang may confine ta puyo. Nan ano ti apaw? Agurigor. Kan amangan ho dapat at duma problema. Iso amasapol ama ore ti resulta ti x-ray na. Ay, na yan ti kasta mapaspasamak. Naimbag ko mamo no umawag ni Fatima. Aon sa amatin bibiyang nakada kami. Ay, hindi ka mo ti isumbat ko ken ka. Tauray siya. Di nakmatlaang kuntakan ti anak ko. Siya pa'y laang ti agbantay dito yung ospital anak ko. Asi kasun ti dua aputot mo, ijay balayaw. Mga no, saan da nga abo ti araramidon da ijay. Ay na, agyaman ak manananan. Noon kayo, talaga ajak amon taramidag. Pare Saryo, awagam man ni bakit mo. Kintiksam. Ape parang. Lumabaling kumagat ibaganak ni Fatima ano ospital ta anak mi. Ha? Ape ano ospital parang? Pneumonia ka nung aron pare. Masapol na ti antibiotics. Day taki ding. Asino tinagbantay nga iji ospital? Ti katugangak pare. Naimbaglaangan at naanos ni nanang. Nanyamit ti mapaspasamak idasawam Wan nga ron pare. Awan mo't kunana kumustahan na dagiti ubing. At siguro nakaulawan na iso agastang. Imposible mo Ibagamlatakan bakat mo. Tapno idanon na kini Fatima pare ha. Tapno amuna ti mapaspasamak ka dagiti anak na nga inbati na dito'y Pilipinas. Anyat ibagam aya.
Imawag nila kay ko itay. Kat, anya ko maitano imawag kang ka? Ay nawaw, talaga ka di ngawan bibiyang mo iti pamilyam nga imbatim iti Pilipinas, mare. Day talaang ti ibagam kanyak. Ada ka no iti ospital ti anak mo, mare. Ada ka no pneumonia na. At damot ni Greg itchay. Ay nawaw, di ka madanagan, mare. Manmanumot ti inaakas ta. Sana ga po ata da nila kay mo. Kat di mo mutin kumustaan dagiti anak mo ijay. Anya kumamat lang ti maaramida kat adayo akmat kadakwada. Ay, awan mo, mare. Naulaw ka na talaga. Awan ka tititekswan no awag ni Fatima kada kayo nanang. Ay awan mait anak ko. Nakaruwar tayon manipod pagagasan. Awan lakta. Muray siya. Madanagan akmulaang. Amangan ki di no naulaw mo tingag paisuday jay Fatima. Awan samot din namlamang nga umawag pa dahil dyan nanang. Kasaritam tuman ni Judith ako mare na. Amangan nun ni Judith ti makasungbat iti saludsod tayaw. Mababainak pa yung harukin ni Paris Areo. Ay maawatan na mo siguro. Ti ada sitwasyon mo ita, anak ko. Nanang, adalabit pa panak. Dito kay pelang balay ha. Takadwa dagi tubing. Wine, apay, sa dino ti papanamaya. Iti enda Paris Areo. Damag ko kat nagawidan ni Mari Judith. Nalpas ka numot ti kontrata da. Ay nawaw, si Mang Putin ni Judith, kunam. Wen, nagawidan ni Judith. Ngam ni Fatima awan pa'y anagawid. Saan ka day? Ang naggidandaan nagabrod iday? Wen, nanang. O di, naggidanda ko mamait analpas ti kontrata na. Day tatigay ko sa ludsudan kin Judith, nanang. May mayat nga no iti personal kami nga agsarita. Tapno masungbatan mo't laang dagiti sa ludsud ko. Ni bakit ko ngay Mari Judith? Tinamot kay ti agawid, paray. Ay nawaw. Apay ngay. Unak manunalpas ti kontrata yo. Uwan, ngamjak mo, iti dayjay ako, Marek. Naulaw samot ten. Ha? Naulaw? Anyat kahit masawan, Mare. Ay na, inuulaw ti foreigner, ijay abroad. Anya? Ada ka day-date na nuwa minsan. Ang no damagag, ibaga na agayom na laeng kano. Jak mamati, ta sweet damat. Anya? Apay nga italang imbaga, Mare. Wen ta impagarup ko nga agbalbalo ti umutlaeng ang sanmot napasamak. Kimaro kit di Awalan ba hindi dyan, babae? Di na namnamahan nga dapay awidan na pamilya na dito Pilipinas. Ay nawaw, gamit mo't ni Fatima dagita. Isubli kong tanak yun, nanang. Nay, apayan anak ko. Isumot lagayam adi na kayat ti agawid. Apay ka no. Wala, tayo inulaw ti puri na rin bro. Anya? Dahi tati makangapo, no apay nga aging gaitakit awan pa'y anagawid, nanang. Ay no kasta. In-renew naman na ti kontrata na. Dahi tati dyan ka mo, nanang. Ti sigurado ko lang. Kat awanan ti panagtalagkan panagayat ko para rin ko, ana. Kabailak abyagan dagit anak mi nga ure awan titulong na. Ay, naglokon day jay babae. Ipagarup nan samot ang nasaya at tikasta nga aramidin na. Pare Greg, kumayak man. Sige lang pare, agtuko ka. Parang, saan ka man siguro abising? Saan magkit di pare? Apay ka di. Kaya't ka na akong ustang. Kaya't ko ti makistoryakin ka. Amo kamay na nadagsan ti pagdaldala nam ita. Ay na, nasaya atak lang pare. Awan rumba nga pagdanagam. Sigurado ka? Ay na, unmut pare. Ano ka sa pulam ti tulaw? Ano ka sarsarita? Mapanggalang iti balay. Ano saan? I-text na. Tasyak ti umay dito balayaw. Ay na, agyaman ang launay pare. Naimbag ka pa'y tamalagip na.
Greg, Anya pa lang ter aramidam dito'y balay. Awanan ti karbangam dito'y. saan kumamot akas taa? Pagsaritaan taan na saya at lakay. Ay nawaw, di na awagan itinakay. Tanabayagan anatay ta asawa. Abay, nagwin na swas kayon iti foreigner mo. Isa o na panunot mo tinagawid. Ha? Amok ti kalukwam iti abroad. Katkas na ko nakitaayon. Nabayagan alinipat ka. Awanan ti lugar mo iti dayo balay. Ang, At dayo balay ni nanang mo iti gamit mo. Iti pinapalabas atawon ngayon sublik ijay. Isa mapangkal ijay. Nay, nagawit ka magkahayaman, Fatima. Ala, makatawon nga awan damag mi, may papankin ka. anya ti impulpulong mo iti asawak? Apay akas di matan? Anya? Amok a pinirdinak ka ni Greg, iso akas di ti panagsasauna kanyak. Ay, Fatima, di ka man agpapabaso lakas ta? Amom, talaga akong trabida ka iti biyag ko. Amom, si kamat laang tinang perdi iti panagtalog ti asawam ken ka. Nalipatam samot ti foreigner mo? Ha? Nalipatam nga inulaw na ka ti foreigner mo ijay abroad, ah? Awanan ka iti baen? Man nakibiyang a babae? Plastik ka? Amom, Fatima, naasyanak iti asawam. Dakon kaya ti agilimad. Iso nga inaramid ko ti amok a husto. Kat no dayta ti pangguraam kanyak. Saan kon aparikot dayta? Kas nakon, inaramid ko laeng ti husto. Ay, awanan ti karbangak iti daydi abalay nanang. Dayta tigad na abab. Kasanuak pa'y itan nanang. No saan na kayat ni Greg ti makisinubyan ken ka? May salaeng ti maibagak. Gonggonam! Anya? Ala, foreigner pa maor. Insukat mo ti pamilyam iti foreigner. Ita kasta ti panagsasaam. Panunutam. Nadagsen ti basol mo iti pamilyam. Tulungan na kumaan nanang. Ay, pasensya kan. Ngam awan ti maitulong ko ken ka anak ko. Noan niya ti desisyon ni Greg. Isaw ti respetuan. Ay, nawaw! Ipamaysam ti atensyon mo iti pamilya kan trabahom. Liklikam ti anyaman asulisog. Wenno dakas nga aramid a mabalin a pakabasulam. Tapno awan to ti pagbabawyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nasa pakalaunay mailisa anak ka. Ay nawaw, di mo't inbagak kada kayo nga adda ti training ko itatatang. Naawat ka nga raw, iti trabaho nga inaplaya, manakaw. Tatang, bareng mayat ijay ah? Ay, wala. Sasaya atin. Kasta talaga ti aramidok tatang. Ano ti trabaho mi dyan nga? All around tang. Eh, nawaw. Di masabol nga adala mamin. Ay wun ah. Ada ka no ti makalawas at training ko kay. Nagrobot ka nga rudain. Tapno di ka maladaw ti training mo. Agan-anad ka, anak ka. Karen, mabalin ka ti asika ti mangisuro kan ni Lisa. Ha? Kas makita ket makaadaladagos no sika ti mangisuro ken kuana.
Isurom dagiti rumbeng nga aramidon na. Amangan mo't no. Patsag akabailam nga isuro dagiti rumbeng amaamuan na. May sakamutket kadagiti empleyado ang mapagtalkan Karen. Ay nawaw, bulaan nakmatan madam. Saan met? Saan ka bulbulaan? Ibagbagak lang tipod no. Ala, siya kung ti makaamukin Lisa madam. Agiaman ako na ikin ka Karen. No kasta ka na yun na mga no maipromote ka meten. Kaya't kulaunay dayta madam. Iso lalaingampay. Tapno gumatumat ti posisyon mo. Adto'y ti handbook. Anya ti aramidak, madam? Ay nawaw, anya kumapay ngay, basaam adda amin nandita. Ha? Dayta ti aramidem itang aldaw. Masapul nga kabisaduam, tapno ammom ti aramidem. Okay, madam. Ijay krurum ti pagbasaam, tapno saan ka maisali ditoy. Kas makita mat, ado kami nga agungunay ditoy. Owen, madam. Nag-overtime kayo, mag? Ay, makabanog nga ro, tatang. Ay, nawaw. Trainee ka pa ilang ang pinag-overtime na kan. Itala ang matkit di, tatang. Saan nga min akayat ni Madam Karen nga agawidak, aging gaadyak na basa ti handbook nga inted na. Day tamo tirigat na no adat ni boss mo. Saan nga iso ti manager, tatang? No husto ti pan nakaawat ko, may iso ka no, ti team leader me. Saan mas siguro nga stricto unay? Day tangarot ti parikot, tatang. Umuna nga aldaw ko pailaang madlaw ko akasla istrikto day jay akaren. Nakaungungot pa'y tang. Anya? Ang jak amo ang mga nunaanos gayam, italaang ngamin anak kadwak. Ay, wag. Adda na iti tattao. Akasla na ungat. Ngam no mam-amaw. Nasimpa bagayam. Bareng saanin nga agungot intun bigatang. Sapay la kumaa, ta kamali ti atap ko nga istrikto dayjay a Madam Karen. Naibusan ti Diyos, Lisa, agtimplakan. Ay, nakaidulinan ti powdered juice, madam. Ay nawaw, awan ti common sense mo aya. Ay, agsalsaludsudak laeng, tadyak kaya ti agkamali, madam. Amangan no maksayan pa iti sweldo. Unay kamatan, no awan ti makitam dita, mapan ka mangala iji bodega Ay, di susingay, madam. Di mo makita tagbitbitin iti sangwanam. Makapaasar ka mat. Narigat ka maisuro. Ay, pasensya kayo, madam. Makiupat nga aldaw ko laeng ngamin ita. Diyak pa'y kabisado dagiti rumbang nga aramida. Ay, saan ang mabalinti kasta? Usaram mat ta common sense mo Damagam mat ngamin aminon. Saanan ang maulit, madam. Mabuteng aklaan ngamin ngagkamali. Mala, agawaan mo ti agtimpla, tanaibusan ti Diyos. Kita di ka man agbunto-buntugan. Saan akayat ni Madam Anali ti nakabumbuntog nga empleyado? Ay nangag ko ti panagsasawam iti baro nga empleyado, Karen. Ay nawaw, anya manan ti parikot mo manang kunay. Ibabain mo matipadam nga empleyado iti sangwanan ti ado a customer. Wen tabarang agnakam. Narigat ang masurwan day ta Alisa. Wen tadaan mo nakat nga rod, kan maysa, may kaupat nga aldaw na laang ita. Di na pa'y kabisado dagiti rumbang aramidan na. Ay, saan arason day ta? Ay nawaw, uray si kamot edi agdadamo ka, di mo matla ang amono niya ter aramidam. Damag ka matla damag iti team leader tayo ide. Ay na, masapol nga aramidak ti kasjay tapno makaadal damanang. Mabalin mat nga isurong ida asaan kang agunget. No awanan tinasayat nga ibagayo, di kay manaktak. Agdalos kay din iti CR tapno malpas metten ti trabaho yaw. Saan aday ta makibibiyang ti paglaingan yaw, taamok ti aramidak. Makapapanugmat day di Alisa. Ay nawaw. Asino Alisa? Di baro nga empleyado Abi ang kastaw ni mo tiungat mo. Kasano, kat nagrigat ang maisuro lakay. Makapa-stress. Ano sama? Gagangay na, takas na ko nam itay. Kat kabarbaro lang ang empleyado. Talaga masapo lang may suro. Nasurok ang makalawas na ijayon. Ngam kasla agdadamo pay laeng.
Di na amot ar-aramiden na. Ano sambakit? Kasta talaga. Makaadal to ka di. Kaanon tupay? Unay ka. Mawatam kumamot ka. Tinapatag ka saan asadot. Saan asadot ngam saludsuden namat ngamin amin? Saan mat amabalin nga inaldaw nga isursurok ti aramiden na? Apa yan na nakaw? Itay pa di ka matagtagaray. Kan kaslag sang sangit ka pa. Adan samot parikon mo. Kasan umot ngamin tatang. Imbabain nakmanan day jay akaren. Manay, Saan nga iso ti pinaka-boss mi? Ngam no agsasao ay na. Kaslak kasadot na ti mangisuro kanyak. ay nawa. Apay nga kasta. Diyak man amo tatang. Tunggal agsalud-sudak ken kuana kat makaunget. Common sense mo't kunana atagos kanyak. Para kanyak, masapul mo't nga agsalud-sudak. Tapno sa anak nga agkamali tatang. Nukas tabot lang. Nasasyadog sa apul ka sa bali a pagtrabahwam. Sayang mo't tinarugyak tang. Kung nga mamakan mo no isuti pa ka stress sa manakaw. Awan mo lang serbina. Bareng addan to pagbaliwan na tatang. Narigat ang trabaho. Nukas tati ka trabaho manakaw. Umay ka pa'y man dito, Elisa? Apay ka di madam? Adda ipaaramid yo? Apay akas ti sos ti spaghetti? Apay ka di madam? Umay ka, tara manam. Ni, da kami kan ni manang lovely tinangaramid iti dayta madam. Isuti ng timpla ngamin. Ay nawaw, saan ka di nga imbagakkan ka nga adda ti standard ang masursurot? Uwan madam. Isumat inaramid mi. Nasurok ang makalawas mo ditoy. Ngam kasla di mo latamat amo ti aramidam. Madam. Inton sumaruno, di ka agpakalaingwan. Saan mo't asyak Ay, di ka nagpalawag. Maminsan pa'y nga agkamali ka. Ibagakkan madam, ta ikisay na iti sweldom. Sayang ti ingredients no kastoy lang ti aramidam. Okay ka lang ka di? Ay nawaw. Da kayo mo't gayam day tama ng koni. Ay, makapakigtot kayo mo't. Siyak nga rod, ading ko. Nangag ko ti panagsasaw day di akarin ken ka itay. Aglablabos mo't ten manang. Ay na, sipod pa'y idi kat kasdayan day di babae. Awan ti anus na ang mangisuro iti pada na nga empleyado. Iswaji daduma kat di dan intuloy ti training da. Tunggal agsalud-sudak ken kuana. Agunget manang. Nasingpet lang amin day jay no adda ni Ma'am Anali. Ay, no adalaeng kumati daduma pagtrabahwak. Ala, bayam, ibagak to ka ni Madam ti kastang aramidan na. Ay, manang saanen. Ang mga nukarkaro aguraan na. Saan? Aramidak daytoy, iti kasta kat ada pagnakman na. No agsasao ngamin kat kunamlan asino akalalaingan ditoy. Kumusta mo ni Lisa, Karen? Mano alawas na nga agtrabaho ditoy ngam kasla trainee latta madam. Apay ngay. No daduma kat narigat mo't ngamin ama isuro madam. Saan lang aday ta? Nakabumbuntog pay. Ano sa mon, Karen? Kasta talaga. Bareng makaadal tumatlaang. Sayang lang ti ipapasweldo yo ken kuana madam. Nukit kita ikit kaslad disidido met nga agtrabaho. Wen ano adda kayo madam, ngem no awan kayo. Ay na, di na amot araramiden na. Saludsuden na amin kanya. Ikampay iti makabulan, Karen. Adda nga min talaga dagiti empleyado amarigatan nga agadal. Tinapatag ket nagagatmet ken araramiden na ti kabailan na. Tapno maadal na dagiti rumbeg nga aramiden na. Ayan day Alisa manang koni. Nagawidan Ay nawaw. Nagawid asaan ang nagpakada kanya? kat no awan kamot ngamin itay. Uray inuray nak kumamot. Di mimat ngamin ammo no anya oras kang agawid. Talaga asadot day babae. Narigat lang arudan ang maisuro. Kastapay tipakpakita namot. Marabyan met no urayan nakapaylaeng. Ay na, di mo kanunungan ti aramid day babae.
Talaga makangagday di Alisa inton bigat. Jack magustuhan ti kastang ugalyin na. Ay, madam, mabalin ka day ang makasarita kayo. No saan kay abisi Saan mo't kitdi? Apay, anya ti ibagam ko ni. May papan itipada mi nga empleyado, madam. Asino ti dakdakam atem ko ni. Ni Karen, madam. Oh, apay ni Karen. Ay kwa, awan ngamin anus na amang isuro kadag iti baro nga empleyado, madam. Kanayon anapudot ti ulo na. Ungtan kan ibabain na pay dagiti trainee. Anya? Day tati madmadlaw ko, ngam italaang ang nagpulungak, madam, tanalabas mat ng tikas jay atrato na kanilisa. Narigat ang masurwan kun kunana, madam. Nasingpet kan naanos laang ni Karen no adda kayo, madam. Ayan ni Lisa. Kayat ko ang makasarita. Ay, adda iti kusina, madam. Sige, sige. Ibagam, taumay pa'y dito'y office ko. Iti kasta, makapagsarita kami, adwa. Pasensya kan nga awanan ti mapasamak a promotion, Karen. Ay nawaw, apay ngay madam. Wena, takas dyan mo't gayam ti ar-arabidem. Anyat kayat yu asawan madam? Saan na nasaya at tikas dyan at ratom iti padam nga empleyado. Saan aga po ta expert kaan kat ibabain mo mat idan. Nakasaritak ni Lisa itay kat naibaga na ti amin kanyak. Kasanumot ngamin madam. Talaga ang narigat ang maisuro day jay Alisa. Di mat imbagakken ka nga anusam, taagrugrugi pay laeng. Di yu ammo no anya ti pagdaldalanak iti inaldaw. Tapnula ang maisurok day jay a babae. Iti kasta ngay naramid mo, napaneknekam, asaan pa'y ang mabalin ang may promote ka. Anya? Saan pa ay, tama nga no maipromote ka, kat dumakkel matan ti ulom, Karen. Amangan ket di no panunutem asikan ti kalaingan ditoy. Anyat ko namitahin, bakit? Awanan ti mapasamak a promotion lakay. Ay no, apay nga. Day jay Alisa ti makagapo. Lisa. Di baro nga empleyado, saan ka di? Day takat nga rod. Kabarbaro pay laang ngam isukit din ti gapuna no apay asaan ang matuloy ti promotion ko kuma. Isupay laang ti kinanunungan ni madam kat narigat lang arudan ang maisuro. Anya nga ro dun ti plano mita? Agresign ako na Anya? Agpanunot ka pa man, anay bagbakit. para makita ano anya ti pagbanagan day ta restaurant no awanak. Ne, apay adi ka nag-uniform, Karen. Saanan ang masapul nga ag-uniform da tao? Anyat kaya't mo asawan. Agresign na kon madam. Adto iti resignation letter ko. Effective itang aldaw matlaang. Okay. Sige. Day talaang ti ibagayo madam? Anya nga ron ti maaramidan mi, no kayat mo ti agresign. Di na magayam lapdan. Sige, sige. No awanan ti ibagam, Karen, mabalin mo ti pumanaw. Dagiti uniform, di mo liplipatan nga isupli. Kat sapay lakuma, ta maanusan da ka dagiti agbalin to a boss mo. No adda manen aplayam at trabaho. Mayat tiisim mo nag-awid ita. When taawanan tinakaungungot at trainer ko tatang. Awanan ko naman. Awanan ta nag-resign ni Karen tatang. Ay nawaw. Sino ngayon ti may sukakin ko na? Addan to kanutang. Katsapay la kumaa, tanaanos kan nasingpet ti maisukat ken kuana. Iti kasta, awanan ti pagbutngan dagiti sumarsaruno nga empleyado nga i-hire ti kumpanya. Abe kas ti lang managawid bakit? Kumusta ti na-playa mo trabaho? Sa anak anaawat lakay. Kung naktumot yun ka, agpanunod ka pa'y anay bagsak pa'y nga agresign ka. Ti amok kat lapdan ni madam ti panag-resign ko. Saan maggayam? Iti kas di nga impagitam. Alangan nalapdan da ka. Basol day di Alisa.
Ay nawaw, di mo pa basulin ti sabali a tao. Kasi kamot lang ti makagapaw. No apay ang napasamak ti kasta. Di mo pinanunot nga idagrugrugi ka. Kat addamot tinangisurok ka. Awanan pagtrabaho ak. Pagadalam da ita napasamak bakit. Di mo ngamin irurumain ti katrabahwam. No ammom nga agdadamo. Ano sa mga isuro Amin tayo matkat kasta. Nang runan no first time tayo iti trabaho. Masapol nga addamang isuro iti aramiden tayo. Ay, nawaw! No nagkamali wano nagbidot ti padam nga empleyado, di mo ibabain kan di mo ungungtan. Isurom kit di tapno makaadal met. Laglagi pam asinuruan da kamet idisika ti agrugrugi. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anyat masapul mo, Mare. Bigbigatan ngay may ka. Agsingira kaon, Marilena. Ay nawaw! Inbagakmat nga ano sampay nga urayan, Maray. Naa, aginggat ka anaw nga agururayak, Maray. Ayan yang arod nga iti maaramida, kat awampay mo nga rod kwartak. Unay kan, Maray. Binarat mo lang arudan tilakaw. Pagurayan dakmanan itinabayag. Ay, makauray ka kadibay. Makauma ti agururay tapno amaw. Nagkari ka idi abayadam adagaws. Ngamnay, awang magayam. Nagpatingga ka lang iti sao. Na, grabe ka, mate. Kaslasaan tanga gayam iti kastanga raramidam. Malogi akmet ano kasta akanayon, Maray. Nay, di ka madanagan. Tabayadak today tanga utang ka. Ada pagbayad ka. Agam aguray ka pa ya. Kasta la kanayon. Ay, pangaasim Di mo dadaulan ti ardaw ko, Maray. Naa, siyak pa iti agad jas ita. Kasi ka lang arudan ti ada utang na. Ay nawaw. May sasupot man at tinapay, Jenny, nakong. Anya pa ay nanalina. Day talaang. Ay gayam. Agbinbinog kayo mat kanina na Helen itay agsapa, nana. Hang, wala, tasam mo nga min ang makaawawat day jay babae. Nay, apay mat. Anya ti diyo nagkinaawatan, nana. Oh, kunamlan asino mo nga agsasaaw. Manulaang mo nga jay utang ko kinkwana. Nasurok asa nga ribulaang. Ay nawaw. Ay kat bayadan yung aminan atap numalpasan, nana. Amom, Jenny nakong, oray kayat ko abayadan, awan maaramidak. Tasaan pa'y asimang puti kwarta nga ururaya. Bayadam kano ti utang mo kini Manang. Nanang, hindi pa may saldo at drama tilingdinggan niyaw. Wen atay sumatiliw-liwak. Napigsan sa amot unay. Mabalin na pakapsutan niyaw. Ay nawaw. Sakto laang may. Napiksamot nga ibagbagam dita. Ang mga nagreklamo na giti karnuba. No agreklamo da. Kaya't asawon day ta, napasagidan da. Anya? Gusto laang ti kasta kinapigsana. Tapno mangag mo lang dagiti kumarek adina ammo ti agbayad. Barat lang arudan, tiwad pa'y agbayad. Anyat ko na yun, nana. No anyat nangagmaw, isuday jayan gardaw. Mapangkaki DJ Garden no adaramidam ijay.
Di mo pakibiyangan ti aramidak dito, ita isumat ti ragragsak kaw. Ni nanang mo. Ni Helen tagdengdengag iti dramaan niya. Isubot nga pa subakat. Ay nawaw, nakapikpik sa maunay taradyo nan. Napig sa ayamat. Sa tulaan mo't iti panagkunak. Mapan ka man kay iti ayanda, dulpaw. Apay. Ibagam nga ikapsot na basay. Utang is utang. Kung kuna na mo ta drama dengdenggan na. Ha? Sikalatan ti mapanditayan da. Kumarim mo't saan ka di? Siga na. Diya kaya ti mapandita balay da. Ang mga noan niya pa iti maaramid ko kang kuana. Ay nawaw. Iti andi agapungay. Basta. At ka di ti yung nagkinawatan gagkayam. Ay aramidong latan ti bagbagat, dulpaw. Awanan ti adu sa ludsaw. Bayam, tagdengag iti drama no kayat na. Hindi ko matibibiyang mo. Wano, mapaspasagidan kamutan dita. Ay, saan At dun sa utang mo, adak mo. At tuyan ti sukagat-gatangan nyo, Nana Helen. Agyaman aklaunay, gininak kaw. Mas daawak man, Nana. Ay nawaw, anya ti pakas daawam. Uwan ata, tunggal agdengag kayo iti drama kat may papan iti utang. Ay wen, talaga agagara dayjay. Anya? Tapno mangag tigayim ko abarat at iwad nga agbayad. Kunaklakit, di nun alpasan day tanga isyo yo, Nana. Kasano ko maamalpas, di na maamuti agbayad. Day talang agpaiso, Nana. Iso apasagidak man, bareng makarik na ka agbayad metan. Mano abulanan nga agururayak iti bayad na. Naa, amo nga agdengdengagak iti drama. Gusto nanan. Pag inanain nyo mamutila pahag ti kabalayo ha. Tag-drama may papan iti utang beton ti kanayo na dengdenggan nyo. Makauma. Naimbag ka pa, ita mauma ka. Jedad duma dita, di daamot mapasagidan. Na, adon sa magkaapayo. Dayjay alina ah. No adda ti utang nakin ka nanang. Mapan mo singirin ni Jabalayda. Saan nakastapin na sagid amin. Hay na, namin anumatay na siningir kaw. Ngam talaga atiwad nga agbayad. No amok lang akas jay ti aramidon na. Jaklat ta kuman inlako dagiti lako keng kuana. Ay nananang, nasaysayat lat tano makisarita kayo maringin kwa na. Saan kita day tagpimpin na sagit aramidin nyo? Di mo man pakibiyangan ti diskartek si kagardaw. Amok ti aramidon. Hay, nalpas mo lang ti drama nga abangak. Agpada kayo kan kumarim Helen. Masapol anak ka loudspeaker wag dengag kayo iti drama. Ay, wala. Sa anak apa atew iti dayjay ako marek. Nya. Marik na kay apas pasagidanak. Babaen ka dagiti drama adengdenggen na. Di drama may papan ka na kita utang. Isu mo akanayon ti dengdenggenan. Ada utang mo aya. Ada utang ko ken ko ana. Nasurok asa nga ribo lang may ngam no agsasao kasla itarayak. Naturod pa'y nga agpasagay. Tay sumamay ti pasagida. Katugangan arupat kwarta. Ken awan respeto na. Iti manugang na. Ha! Kunak to paikat. Iso akagurguram ti drama adengdenggan na. Tamay sa kamat nga utangira. Umayak man nagistambay dito'y istormaw, Jenny. Ay kauwan ana nalina. Intugot ko ti radyo. Ay nawaw. An-anon nyo ngay taradyo yung Nana. Ay, adda abangak adrama, maipapan iti katugangan akagurgura ti manugang na. Ay nawaw. Hey, dinggan tayo Bareng mangagmulang dayjay Helen. Ay oo na yan. Imbis asimple lang ti di yung nagkinaawatan, padakkalan nyo matan, Nana. Ay wala, tasaan mo ngamin ang makaaw-awat dayjay babae. Ti utang mo ngamin ti makagapu, Nana.
No agbayad ka, di mayat, awan tirire. Hey, awan pa'y nga ron ti kwarta nga ururayag may. Kat no nabayag mat pimanan anagururay ti gayem mo nana. Agbayad ka mat ngaminan, ta isupay mat apagpuunan namanan. Ay, tagdakan Gina. Aday ta, mangrugin ti drama akay ko adenggain. Nurse nga minti kayat yung para kan ni Joel. Aha! Si Kagayam, ti agdengdengeg iti drama. Siyak nga raw, apay ka day. Apay ama siya pulapig siyaam. Apay, napasagidan ka? Ay, drama laeng mo dayjay. Ay, wunan niya. Kasla si kamo laeng jay bida, iti day jay adrama. Kagurgura na kamat ti manugang mo. Saan ka day? Agbayad ka kay di iti utang mo. Tiwad abarat. Aday ka. Ha? Siya ti kalkalabanaw, ha? Ay, gusto day ta, Nana Helen, Nana Lina. Ha? Saan ka kabutang? Daytoy mati para kang ka. Naikaw, di ko nam ka day kat sanak abumalas. Gusto day ta, Nana. Ay. Nakababain ka dagiti lumablabas. Ah. Pangasiyo, ta saan adito istor ko ti pag-iskandaluan nyo. Aglisi ka dita, no di mo kaya ti mairaman, Jiday. Ay na, no kasta ti aramidan nyo, di kay latan umay dito istor ko, mangiramraman kayo mat. Awanin nagado tinakakita tinapasamak nanang. Okay laang, nangabak akmet ka. Nadanog ko tingiwat day di atiwad. Ay no, di kayo mabay ni tikas tangar aramidin niyo. Ilablaban ko laang ti karbengak. Anyan tulagan, ti panunutin dagiti tattao ang nakakita iti naramid yo. Amangan mo ibagada abakit kayong ngamawan mo't manak nakam yo. Oray pay. Na, No amula ang day di alina ti agbayad, di awan ko mati parikot meita. mapan kayo di balayda, tay jay kayong agsingir. Tiwad nga ron day di abarat. Panagkunayo ka di, kat masulbar ti parikot yo no agpinpin na sagid kayo nanang. No agkinkin nabil kayo. Ay dawaw, naggapgapuan bakit? Ay, titalaan. Sa dino adi talaang, api akas tamot ang tangiwat mo. Ay, Asos, agdardara man. wawang pibiyang maudol po. Nagpiwas. Awan mo lang ti may tulong mo. Gusto pang naasip, taguli magkalata. Asos, dahi tatidyak kayat kin kakay. Ay, day tamot ti jak kayat kin ka, dulpo, manakibiyang kalaunay. Agsalsalod sudak laeng. Tamangan mo inton madamdamakat san lang akas na timapasamakin ka. Ay, kabaila, ti bagay. Di kan makibiyang. Tamok mo lang. Ano maamuam, kat saan asyak ti kampiam. Amamu kan dulpaw, amamu kaunay. Makamu ka man laangan. Naimbaglangan, tada kayo ti may gimatang tatadulpo. Apay ka de. Di yu ibabaon ni Nana Lina numabalin kat ibagayo asaan pay langom umay dito istor ko. Ay dawaw, apay mat. Wala, tamangan mo aglaban dan tumanan ka ni Nana Helen, di tasango. Nagapad ang amin kat, dito istor ko, di na minsan, kat nagrigat da, ang anawa. Ano kasta, tigayam kumari na tinakaapa na, iso akas de tilangan ang nagawid, idi na minsan. Ay nawan, tata, nakabutbutang no agapad da. Kaslada aso kan pusa, awan ti agpaabak kadakwada. Naglokon dagiti at tao. Ti utang ni Nana Lina tinagrugyan ti apada. Tiwad ka nung agbayad. Idi kwan, pinasagidan ni Nana Helen. Bimalas mo't daytoy Nana Lina, aging gaakasta, nagkinabildan tata. Ay, sa pinarigat ya ganawon agpada naturay ti man anawan niya. Ay na, nakunayo pa ay tata. Isu abagbagaan nyo ti asawa yo. Ibagayo abayadan na ngaminon ti utang na tapno malpasan. Amukon Lina, Anya ti among si Kadulpo. bayadam gamin ti utang mo iti kumarem.
Anya, Tapno malpasan Tapno awan pag-apaan yon. nagpulong da dya Helen ken ka, anya. Ti Jenny, tinakadamagak. Nagkinabil kayo kano iti sangot istor na kat. Kasano ko makabayad da, ket awan nga rod kwarta. Ay kat agdiskitar kan Darigat agul-ulbot ko naktumat. Husto tay ko na ti drama. Utang is utang. Rumbang lang ang mabayadan. Ha? Kapasaan tinarabin na kanyak, ha? No way! Ay, apo na ito. Agpakumbaba ka. Taday ta nga utang mo, tinangrugyan ti diyo na kinaawatan. Ibabam ti pride mo. Kasi katayan ti bidot. Kitaan nyo, ananang. Nagdingig kay ti drama. Pakapsutan nyo. Wain amok daytan. Nasayat mo't no kasta. Na ameris ko dagiti bidot ko. Ay wang gayam, tiksam man ti manugang ko. Ibagam nga ipasyar na dagiti ubing dito'y balay. Sigurado kayo, nanang? Wain, kayat ko ang makita dagiti apu ko. No saan dak akagura ti asawam Ano da kayo siguro ti makisarita ken kwa na? Amangan no mapakawan na kayo. Ngata, Siguro, ipada siya, nanang. Da kayo ti mangibagang agpasyar da dito Tapno makapagbanding tayo Bayada kunti utang ko, Mari Helen. ay dawaw, agiyaman aklaunay amaray. Adam laangan gastusak. Ay, siyak ti rumbang agiyaman ken kamaray. Ay, pasensya kan Italaang ang makabayad Tinapatag ako nakabayad kan. Ada igatang ko iti karni a pagsasangwan no agpasyar ti manugang ken apukaw. Kayat ka di asawan day ta. Okay kayon iti manugang mo. Wen maray. Napakawan na kan, Maray. Wen maray. Kasi na napakawan nakmet. Mayatipan nakisarita na kanyak idi kalman. Nasaya mo nga rod no kasta, Maray. Di mabalinda man ay ti agnaed dito'y balayaw. Wen amaray. Tapno adamo laang kadwami Nakitak mo't nagturong ni Nana Lina ije balayaw, manunggar daw. Bayadan na kano ti utang na kinanang. Ay kat nasaya at ano kasta? Naimbag man, tanalagip na? Un nga rod. Dahil nga utang na tinangrugyan ti dida nagkinkinawatan ide. Tihiwad mo't ngamin ni Nana Lina. Naga daw arason na no daduma. At least ita, adamot basit nagbaliwan na. Uray ni nanang, napasagitan mo, iso na sayat mo tintipan nakisarita na iti manugang na. Aya, Wen, kinapudno na, umay agpasyar da biya inton sa balaw. ay kat mayat nagadalan da adwa, tinapasamak. Sa di naman te papanam, Iti ayan ni Mari Helen. Nagpasyar ka no ti manugang na di tabalay da ita. ay nawaw, kitaan nyo ang mga no agapa kayo ijay, kat agawid kan tumanin ng agdardara tangiwat mo. Saan na mapasamak da itaan niya? Binayada kung ti utang ko kinkwana, lakay. Awanan ti magkagapaw tapno agkinabil kami manayin. Siguradong laang. Na, awan da pa'y mo, Maray. Awampay nga rod maray. Ni Gardungay. Napan na ida sinabat maray. Tulungan nakman kiting aglutaw. Iso nga ron anasapa ak nga imay, Maray. Taamok nga agpatulong ka nga aglutaw. Igadaman nga rod tanyog maray. Awanan da dumag nga igat mo, Maray. Awanan maray, day talaang. Ay, tinasaya at agawid akpay nga rod, Maray. Mapan ko alaon ti igad, may. Dakdakkel nga minday jay. Nabibiit ti agtrabaho no kwa. Tapno makaluto tamo laangan sakbay asumang peti manugang mo. Alaman nga rod maray. Agyaman aklaunay Ay nawaw! Noan niya tin karim iti padam a tao, aramidam. Iti kasta, maliklikan ti apa.
No nailawan ka man ang nagbidot, sika ti agpakumbaba. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.